abakurikirana iby'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bijyanye n'ibiganiro bikomeje kugenda biba ibiganiro bya diplomasi bigamije kugora amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho, aho M23 yakomeje gukubita inshuro ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo barimo abasirikare b'Abarundi, barimo abacancuro FDLR Wazalendo ndetse n'abandi bagiye batsindwa bagataha. Iyi mirwano rero ikomeje kugenda iba ndetse igakomeza kugenda yegera imbere. Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza inzira zitandukanye, agerageza abahuza batandukanye, ariko byose bigafata ubusa. Nyuma y'igihe yarateye umugongo Angola, nyuma yaho Angola byasaga nkaho yananiwe, yifashishije inshuti z'u Rwanda, by'umwihariko leta ya Qatar ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu rero ikigezweho nuko asa n'uri gutera umugongo leta ya Qatar. Ibi rero byatumye habaho kuvugana hagati ya Qatar yari iri kuba umuhuza hagati ya leta ya Kongo na M23 ndetse na leta ya Angola, bisa nkaho ariyo yahawe inkoni y'ubushumba. Ibi rero bikaba ari ibintu bisa nkaho bigiye guhindura isura, bigiye gukomera cyangwa bigiye gutangira bundi bucya, nyuma yaho hari aho imyaka nk'ibiri bari bamaze muri ibiganiro, hari aho bye bimaze kugera nubwo icyizere cyo kitari kubakwa. No kuvuga ngo yaba Kongo ntiri guhagarika imirwano ndetse na M23 ntiri guhagarika imirwano. Tugiye kureba ku byo bavugiye kuri telefone nyuma y'itangazo rishyizwe hanze na leta ya Qatar mu kanya gatoya, by'umwihariko ku bijyanye no kuba Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga habayeho kuvugana kuri telefone. No kuvuga ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar bakaba baganiriye kuri telefone, nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Twese cyane rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Qatar mu ngingo zirimo inzira z'amahoro zatanga igisubizo ku bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar kuwa 10 Mutarama 2026 rivuga ko Minisitiri w'Intebe n'Ububanyi n'Amahanga wayo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani yaganiriye kuri telefone na Minisitiri Tete Antonio wa Angola. Iryo tangazo rigaragaza ko uretse ubufatanye busanzwe hagati y'ibyo bihugu byombi, banaganiriye ku gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'amahoro. Rigira riti banaganiriye ku nzira y'amahoro yo gushaka igisubizo cy'amahoro ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Rigaragaza ko Sheikh Mohammed wa Qatar ashyigikiye cyane inzira zo gukemura amakimbirane hakoreshejwe ibiganiro by'amahoro kandi hubahirijwe amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano ku rwego rw'isi. Kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazamo agatotsi, Qatar ari kimwe mu bihugu bikomeje kugaragaza inyota no kunga ibihugu byombi. Qatar yatangiye kuvuga mu biganiro bigamije kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Mutarama 2023 ndetse muri Werurwe 2025 itera intambwe ikomeye cyane yo guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi. N'ibintu byasaga nk'ibitunguranye nyuma yaho ifoto y'abakuru b'ibihugu byombi yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga za leta z'ibi bihugu, aho aba bayobozi bari bicaye ndetse Emir wa Qatar Al Thani abicayemo hagati. Ibintu byabaye nk'ibitunguranye cyane bijyanye n'amagambo mabi, amagambo atari meza yari amaze iminsi avugwa na Tshisekedi, ndetse n'andi magambo byagaragaraga ko bigoye cyane ko Tshisekedi wari waravuze kazahura na Perezida Paul Kagame mu ijuru ndetse kazanamurasa murasiye igoma. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa ku buryo budasanzwe, ariko aka kanya twese icyo gihe muri Mutarama 2023 twaratunguwe tubona aba bayobozi bombi bicaranye. N'ibintu byabaye rero nk'ibitunguranye cyane. Igihugu kandi cyakomeje kugira uruhare rugaragara mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse byaje no kugeza ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Ukuboza 2025, aho Perezida Donald Trump ari kumwe na Perezida Paul Kagame na Tshisekedi basinyaga ayo masezerano nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane kandi byamaze umwanya utari muto muri White House. Ubundi bagahura bakasinya amasezerano, hari
n'abandi ba perezida bari indorerezi, barimo perezida w'u Burundi, perezida wa Angola, perezida wa Kenya Ruto, ndetse n'abandi batandukanye, harimo perezida wa Togo n'abandi bayobozi ba za guverinoma baje kuba indorerezi muri aya masezerano kugira ngo azabashe kubahirizwa. Icyo gihe rero habaye ibintu bisa nk'agashya nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, aho perezida Paul Kagame na Tshisekedi wabonaga ko mu by'ukuri Kagame asa nkaho anyuzamo agaseka, ariko Tshisekedi yarakaye cyane. Bigaragaza ko mu by'ukuri kuva icyo gihe n'ubundi kugeza uyu munsi Chilombo ntabwo yari yishimiye ubuhuza bw'ibihugu by'amahanga, nubwo nk'uko perezida Paul Kagame yabyivugiye niwe wasabye ubwo buhuza, niwe wavuganye na Qatar, niwe wavuganye na Emir wa Qatar, amusaba ko yamuhuza na M23, yamuhuza n'u Rwanda, yamuhuza na Paul Kagame. Icyo gihe Paul Kagame baricara baraganira, ndetse biba ngombwa ko bemeza ko ibiganiro bizabera muri Qatar bizaba hagati ya leta nabo bafitanye ikibazo cyangwa bari kurwana, aribo AFC M23. Ibindi biganiro bya Washington nk'uko twibagejejeho nabyo byasabwe na Chilombo ubwo batangiraga urugendo rwo guha ibirombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibafashe kuba bakwirukana AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo ntabwo byagenze nk'uko Tshisekedi yabyifuzaga, ahubwo bifuje ko ibintu byaca mu nzira za diplomasi. Biba ngombwa ko Trump ubwe abifatamo inshingano, atumira abakuru b'ibihugu. Biba ngombwa ko mbere ibiganiro byabanje guhuza abakuru ba za diplomasi. Ubwo hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bw'u Rwanda Olivier Jean Patrick Duhungirehe, ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner. Abo rero barahuye bagira amasezerano basinyana, ibintu byose babishyira ku murongo. Nyuma biza kurangira perezida Paul Kagame na Tshisekedi mu Kuboza 2025 bemeye kwicara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batega indege bajya guhura na perezida Donald Trump. Ni ibintu yahaye agaciro, ariko ibyo byose mu gihe byabaga imirwano yari ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi, aho Abarundi na FARDC na Wazalendo na FDLR barasaga amabombe muri Kamanyura. Ni ibintu byatumye M23 yirwanaho kugeza igeze mu mujyi wa Uvira, yirukana Abarundi, yirukana Wazalendo. Yarirangajwe imbere n'abajenerali batandukanye nk'uko mubazi w'Abazalendo, ndetse n'abandi batandukanye barimo FARDC n'abacancuro nk'uko mwabibonye. Drones nyinshi zararashwe, CH4 zararashwe, n'intambara yari ikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ko M23 asubira inyuma. Ibyo ntabwo tubijyamo cyane kuko bya birebire. Iyi nzira yose uko yagiye mwagiye muyikurikirana 5 kuri 5 hano, ndetse n'ibi bigiye kubera muri Angola. Perezida Donald Trump, perezida Tshisekedi, mumbabare Tshisekise gute mwitirana na Trump? Mwitiranye mana yanjye, bamwita Kisekise cyangwa Tshisekedi cyangwa Chilombo bitewe nuko wamwita. Akaba ariwe wigiriye inshuro ebyiri muri Angola i Rwanda mu ruzinduko rwe, agasaba ko ibiganiro byakomereza i Rwanda. Dusubiye kuri Qatar binyuze mu biganiro by'amahoro bibera i Doha, ikomeje ubuhuza hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 uhanganye bikomeye n'ingabo z'icyo gihugu. Ariko bisa nkaho M23 yaratumiye nk'uko byamaze gutangazwa. M23 yamaze gutumirizwa muri ibi biganiro by'i Rwanda. Ibi rero bikaba biri mu bintu dukomeje gutegereza ngo turese M23 iza kurikiza ibiganiro. Mbibutse ko yari yaravuze ko hari gusezerana cyangwa kuba baragiranye amasezerano byabereye muri Qatar Doha, bavuga ko kugira ngo babe bakwerekeza muri Angola hagomba kubaho divorce. Ni ibintu rero bikomeye cyane, ariko aka kanya AFC M23 isa nkaho tarafata umwanzuro wuzuye kuba izajyayo cyangwa itazajyayo. Turakomeza tubakurikiranire iby'ibiganiro bya Angola, ariko igihari nuko Qatar nk'umuhuza hagati ya AFC M23 na Congo, no kuvuga ngo ni nk'umuhuza ukomeye cyane kandi wagize uruhare, ukomeje kugira uruhare, yagiranye ibiganiro na leta ya Angola. Ni ibintu rero bikomeye cyane bikomeje kujya imbere muri diplomasi. Tshisekedi nyuma yo gutsindwa akomeje kugaragaza ko yifuza mu magambo ibiganiro bya diplomasi, ariko mu bikorwa akomeje kugura ibitwaro, akomeje guhayaringa cyangwa
kujya gushaka abakozi b'abacanshuro kugira ngo bamufashe gutsinda uru rugamba. Birarangira bite rero? Yaba indege z'intambara, yaba intwaro, yaba abakozi akomeje kongera ku rugamba, yaba ubufatanye n'ibindi bihugu mu by'intambara bakomeje kugira, ariko ku rundi ruhande muri diplomasi akomeje kugenda mu maso agaragaza ko yifuza ko diplomasi yabaho. Ikibuga cy'indege cya Goma byo twabivugahora bisa nkaho byibagiranye. Ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.